عسلامة يا جماعة الباك، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من الناس الكل في سيونس جديدة في المات. سيونس نتاع اليوم باش تكون تكملة للسيونس نتاع البارح وين شفنا لي دو فورمول دو لير، وبالتحديد لو بروميير كا d'application de ces deux formules وهو comment linéariser une expression. اليوم إن شاء الله on va utiliser ces deux formules de l'air pour écrire un nombre complexe sous sa forme exponentielle. Ben, نذكروا من الأول باللي deux formules de l'air. Donc la première formule, cosinus de alpha est égal à exponentielle i alpha plus exponentielle moins i alpha sur 2. Et la deuxième formule, sinus de alpha est égal à exponentielle i alpha moins exponentielle moins i alpha sur 2i. Donc on peut écrire ces deux formules d'une autre façon. معناتها exponentielle i alpha plus exponentielle moins i alpha est égal à 2 cosinus de alpha. Et exponentielle i alpha moins exponentielle moins i alpha est égal à 2i sinus de alpha. Donc, l'objectif de la science d'Alium, qui m'a قلت لكم في l'introduction, هي أن نستعملوا ces deux formules pour écrire un nombre complexe sous sa forme exponentielle. Donc, on va appliquer هذايا في exemple وإلا في exercice. Donc, l'exercice يقول écrire sous la forme exponentielle les nombres complexes suivants. Donc, z1 est égal à 1 plus exponentielle i alpha avec alpha appartient à l'intervalle fermé 0, 2pi. z2 est égal à 1 moins exponentielle i alpha avec alpha appartient 0, 2pi fermé. Et z3 est égal à 1 plus i exponentielle 3i θ avec θ appartient à tout r. Ben, وقتاش لهنا نستعملوا ولا وقتاش نعرف اني لازمني نستعمل les deux formules de l'air وقت اللي نحب نكتب un nombre complexe sous sa forme exponentielle. Tout simplement qui يعطيك un nombre complexe qui s'écrit sous la forme d'une somme. Donc un réel plus exponentielle i fois angle. معناتها تلاحظوا لهنا في les 3 cas ils s'écrivent de la même façon. Donc somme معناتها plus ou moins. Donc لهنا ديما عندي un réel plus ou moins exponentielle i un angle alpha prime. Ben, donc نذكركم بالforme exponentielle نتاع un nombre complexe. Donc tout nombre complexe il peut s'écrire sous la forme z module de z fois exponentielle i alpha. Donc le module de z c'est un réel qui est toujours positif. Et alpha, l'argument de z modulo 2pi. Donc je vais essayer d'écrire les trois nombres complexes sous la forme un réel r qui est strictement positif fois exponentielle i angle exponentielle i θ. Ben, je vais avec le premier nombre complexe z1. Donc z1 est égal à 1 plus exponentielle i alpha. Bien sûr, alpha appartient à l'intervalle fermé 0, 2pi. Donc, la méthode est unique. عندي ميثود واحدة فما طريقة واحدة باش نجم نكتب فيها un nombre complexe pareil sous la forme z module de z fois exponentielle i alpha. Donc je vais essayer لهنا في l'étape الأولى إني نخرج en facteur exponentielle i l'angle sur 2. Donc l'angle متاعي لهنا هو alpha. Donc l'angle sur 2 هو alpha sur 2. معناتها لازمني نلقى un facteur commun بين ال 1 و l'exponentielle i alpha فيه exponentielle i alpha sur 2. Par la suite, je peux factoriser l'expression تاعي. Donc نبداو بال 1. Donc ال 1 نعرفوا الناس الكل إنه نجمو نكتبوه sous la forme exponentielle i alpha sur 2 fois exponentielle moins i alpha sur 2. علاش؟ خاطر alpha sur 2 moins alpha sur 2 0. Donc exponentielle i alpha sur 2 fois exponentielle moins i alpha sur 2 est égal à exponentielle 0. Exponentielle 0 نعرفوا الناس الكل اللي هي 1. D'autre part, alpha sur 2 plus alpha sur 2 est égal à alpha. Donc, l'expression est égale à exponentielle i alpha. Ou là, خرجت un facteur commun, اللي هو exponentielle i, l'angle alpha sur 2. Tawika, je peux factoriser l'expression تاعي. Donc, je نخرج en facteur exponentielle i alpha sur 2. باش تقعد لي exponentielle i alpha sur 2 plus exponentielle moins i alpha sur 2. Une fois عملت une factorisation بالاكسبوننسيال اي لونجل سور 2 من بعديك نجم نستعمل لي فورمول دو لير معناتها واحده من لي دو فورمول دو لير. لهنا باش نستعمل الفورمول الاولى والا الثانيه. طونكو عندي ان سيني بلوس لهنا في الوسط دونك باش نستعمل الفورمول الاولى. نعاود نذكر exponentielle i alpha plus exponentielle moins i alpha est égal à 2 fois cosinus de alpha. Donc باش نطلع باش نكتب هذايا
exponentielle I alpha sur 2 plus exponentielle moins I alpha sur 2 sous la forme de cosinus de alpha sur 2 où là خذيت alpha est égal alpha sur 2. Donc باش تولي Z1 égale exponentielle I alpha sur 2 fois 2 cosinus alpha sur 2 ou elle 2 cosinus alpha sur 2 fois exponentielle I alpha sur 2. Donc لهنا حسب ما نلاحظوا حسب ما نشوفوا الريزولتا هذايا on a pu écrire Z1 sous la forme R fois exponentielle I alpha. Donc l'angle لهنا هو alpha sur 2 اللي هو normalement باش يكون l'argument de Z1. لكن لازمني نثبت من حاجة. لازمني نثبت اللي ال R c'est un réel qui est positif. Donc 2 cosinus alpha sur 2 ما نعرفش حد اللحظة اسكو هو بوزيتيف وإلا نيجاتيف. إذا كانوا بوزيتيف سي بون كتبنا Z1 sous la forme exponentielle. إذا كانوا نيجاتيف دونك ما تنجمش هذه تكون la forme exponentielle de Z1 خاطر الموديول ما ينجمش يكون نيجاتيف. كيفاش نعرف لهنا est-ce que 2 cosinus alpha sur 2 est un réel positif ou elle est négatif? Donc باش نعرف لازم نرجع l'encadrement نتاع l'angle alpha. Donc نعرفوا اللي alpha appartient l'intervalle fermé 0 2π. معناتها alpha est encadré entre 0 2π. Donc نشوف encadrement نتاع l'angle alpha sur 2. Donc comme alpha appartient de l'intervalle 0 2π, donc alpha sur 2 appartient de l'intervalle 0π. Donc باش نشوف الكوسينوس في الانترفال 0 بي اسكو هو بوزيتيف والا نيجاتيف. دونك نرجعوا للسيركل تريغونومتريك. دونك سور الانترفال 0 بي هذايا الانترفال هذايا من 0 للبي. دونك هذايا لاكس دي زابسيس هو لاكس دي كوسينوس. نلاحظ اللي الكوسينوس عنده دو سين. دونك سور 0 بي سور 2 كوسينوس est positif et sur l'intervalle pi sur 2 pi الكوسينوس est négatif. دونك لهنا باش نقسم الخدمه نتاعي لدو intervalles. Donc, في البروميير كا باش ناخذ الفا ولا سي الفا sur 2 est compris entre 0 et pi sur 2. في الحالة هذيا cosinus de alpha sur 2 est strictement positif. معناتها 2 cosinus alpha sur 2 est strictement positif. Donc لهنا الغيون نتاعي الار نتاعي est strictement positif. Donc نجم نقول اللي Z1 est égal à 2 cosinus alpha sur 2 fois exponentielle I alpha sur 2 et la forme exponentielle de Z1. Fait deuxième cas, si alpha sur 2 est compris entre pi sur 2 et pi. Donc là, sur pi sur 2 pi, le cosinus est négatif. Ok? Donc, alpha sur 2 appartient à pi sur 2 pi, معناتها alpha appartient à l'intervalle pi 2 pi. Donc là, قلنا cosinus alpha sur 2 est négatif. Donc 2 cosinus alpha sur 2 est négatif. ونعرفوا انه الغيان ما نجمش يكون un nombre نيجاتيف. دونك لهنا باش نرجعوا للسيونس ديجا قديمه شويه وين عملنا دي ترانسفورماسيون. وقت اللي يبدا عندك الار نيجاتيف قلنا باش نردوها بوزيتيف نضربوا فوا موان معناتها ا كونديسيون اني نزيد ان بي للارغيمون. دونك زد 1 باش يولي موان 2 كوس الفا سور 2. دونك لهنا 2 كوس الفا سور 2 نيجاتيف دونك موان 2 كوس الفا سور 2 باش تولي بوزيتيف وزدنا ان انجل بي للالفا سور 2. دونك تحصلت على الفورم اكسبونونسيال دو زد 1. نتعدى دوزيام اكزومبل. Z2 est égal à 1 moins exponentielle I alpha avec alpha appartient à l'intervalle fermé 0 2pi. Déjà, deuxième cas, يشبه le Z1. Juste لهنا في عوض un signe plus عندي un signe moins. Donc normalement لهنا j'applique la deuxième formule de l'air. Donc قبل ما نتعدى l'application تاع la deuxième formule de l'air لازمني نعمل une factorisation. Donc l'angle نتاعي لهنا هو alpha. Donc je dois factoriser par l'angle alpha sur 2. Donc ال1 باش نكتبها exponentielle I alpha sur 2 fois exponentielle moins I alpha sur 2 ou l'exponentielle I alpha exponentielle I alpha sur 2 fois exponentielle I alpha sur 2 نفس الخدمة اللي خدمتها في Z1. donc باش نخرج en facteur l'exponentielle I alpha sur 2 باش تقعد لي exponentielle moins I alpha sur 2 moins exponentielle I alpha sur 2. donc لهنا مادام عندي un signe moins bien les deux exponentielles, donc je dois utiliser la deuxième formule de l'air. لكن لهنا معكوسة خاطر لهنا عندي exponentielle I alpha moins exponentielle moins I alpha ولهنا exponentielle moins I
alpha sur 2 moins exponentielle I alpha sur 2. Donc, باش نقلب هذايا exponentielle moins I alpha moins exponentielle I alpha باش تولي moins 2I sinus alpha. Donc, j'applique cette formule pour alpha égale alpha sur 2. Donc, Z2 est égal à exponentielle I alpha sur 2 fois moins 2I sinus alpha sur 2 ou là moins 2I sinus alpha sur 2 fois exponentielle I alpha sur 2. هذا déjà ما نجمش يكون R, ما نجمش يكون un réel خاطر il dépend de I. I c'est un nombre qui est imaginaire pur. Donc je vais essayer لهنا اني نكتب I sous la forme exponentielle باش نتخلص منها ال I تولي تابعة l'exponentielle. Donc le module de I est égal à 1 et l'argument de I هو pi sur 2 خاطر I c'est un nombre imaginaire pur qui est positif. كيف إذا كان نحب نكتب moins 2i sous la forme exponentielle moins 2i مع بعضها. Donc الموديول نتاع moins 2i هو 2 و l'argument de moins 2i هو moins pi sur 2 خاطر moins 2 appartient لل R moins. Ok, donc moins 2i est égal à 2 fois exponentielle moins I pi sur 2. Donc باش نعوض le moins 2i ب 2 fois exponentielle moins I pi sur 2. Donc Z2 باش تولي égal à 2 sinus alpha sur 2 fois exponentielle moins I pi sur 2 fois exponentielle I alpha sur 2. لهنا جيت للموان 2i هذايا عوضتها بال 2 exponentielle moins I pi sur 2 معناتها عوضتها بالفورم exponentielle متاعها. Donc, je vais simplifier l'expression Z2 en utilisant une propriété sur l'exponentielle. Elle est exponentielle I alpha fois exponentielle I alpha prime est égal à exponentielle I fois alpha plus alpha prime. Donc, Z2, باش تولي 2 sinus alpha sur 2 exponentielle I alpha sur 2 moins pi sur 2. Donc, كيما خدمنا في البروميير exemple, كيما خدمنا مع Z1. Donc, pour assurer اللي هذايا تمثل ولا هذه تمثل la forme exponentielle de Z2 لازم je vérifie si 2 sinus alpha sur 2 est un réel positif ou non. Donc باش نخرج من الكونديسيون اللي alpha appartient à l'intervalle 0 de pi. Donc alpha appartient voilà alpha est encadré entre 0 et 2 pi. وباش نعمل encadrement تاع l'angle alpha sur 2. Donc alpha محصور بين 0 و 2 pi. Donc alpha sur 2 est compris entre 0 et pi. Donc نرجع للcercle trigonométrique وباش نشوف الsinus sur l'intervalle 0 pi. Donc sur l'intervalle 0 pi كي نقرا les résultats لهنا les valeurs نتاع toutes les angles sur l'intervalle 0 pi نقراهم على l'axe des sinus معناتها على l'axe des ordonnées نلقى اللي sur 0 pi الsinus est toujours positif, ok? Dima faut l'axe des abscisses. Donc là, sinus alpha sur 2 est positif. Donc 2 sinus alpha sur 2 est positif. Donc le R là, c'est un réel qui est toujours positif. Donc Z2 est égal à 2 sinus alpha sur 2 exponentielle I alpha sur 2 moins pi sur 2. Eh bien, la forme exponentielle du nombre complexe Z2. Donc le module de Z2 est égal à 2 sinus alpha sur 2 et l'argument de Z2 est congru à alpha sur 2 moins pi sur 2 modulo 2pi. Nous avec le troisième exemple. Z3 égale à 1 plus I exponentielle 3i θ avec θ appartient à l'intervalle 0 pi sur 3. Ben, لهنا مانيش باش نخدم sur توتير معناتها تيتا مانيش باش ناخذو sur توتير باش ناخذ ريستريكسيون منه sur l'intervalle 0 pi sur 3 هكاهو. لهنا الفرق بين Z1 و Z2 منشيرة مع Z3 هو اني عندي لهنا I عندي لهنا une partie imaginaire pure اللي هي I avec une somme. باهي دونك لهنا باش نحاول نكتب Z3 في فورم تشبه والا قريبه لZ1 و Z2 معناتها لازمني لهنا نبدا بالاي ونحاول نكتبه سو لا فورم اكسبونونسيال. دونك الموديول نتاع الاي هو 1 والارغيومون دو اي هو بي سور 2 موديولو دو بي خاطر الاي est un imaginaire pur positif. Donc, I est égal à 1 fois exponentielle I pi sur 2 معناتها exponentielle I pi sur 2. Donc, je نعوض ال I هذايا بالفورم exponentielle متاعها. Donc, باش نلقى Z3 égale à 1 fois exponentielle I pi sur 2 fois exponentielle 3i θ avec θ appartient à l'intervalle fermé 0 pi sur 3. Donc, exponentielle I pi sur 2 fois exponentielle 3i θ est égale à exponentielle I, la somme des deux angles. معناتها باش نلقى Z3 égale à 1 plus exponentielle I pi sur 2 plus 3
تيتا. تويكا باش نعاود نستعمل لي ميم ايتاب اللي خدمت بهم Z1 و Z2 pour écrire Z3 sous la forme exponentielle. معناتها في المرحلة الأولى باش نحاول نعمل une factorisation بالاكسبونونسيال I l'angle sur 2. L'angle sur 2 معناتها pi sur 4 plus 3 θ sur 2. Par la suite je vais utiliser واحدة من les deux formules d'Euler. باهي لهنا قلنا l'angle sur 2 هو pi sur 4 plus 3 θ sur 2. دونك الآن لهنا باش نفككها exponentielle I pi sur 4 plus 3 θ sur 2 fois exponentielle moins I pi sur 4 plus 3 θ sur 2. خاطر كي تعمل السوم نتاع l'angle هذا و l'angle هذا باش تلقى 0 et exponentielle 0 est égal à 1. Donc بالنسبة للإكسبونونسيال I pi sur 2 plus 3 θ donc باش يولي exponentielle I pi sur 4 plus 3 θ sur 2 fois exponentielle I pi sur 4 plus 3 θ sur 2 خاطر l'angle هذا كي تزيدوا l'angle هذا باش تتحصل على pi sur 2 plus 3 θ. Donc نخرج en facteur exponentielle I pi sur 4 plus 3 θ sur 2 باش تقعد لي exponentielle I pi sur 4 plus 3 θ sur 2 plus exponentielle moins I pi sur 4 plus 3 θ sur 2. Donc là je peux directement appliquer la première formule d'Euler خاطر عندي un signe plus في الوسط avec alpha est égal à pi sur 4 plus 3 θ sur 2. Donc باش نلقى l'expression هذيا est égal à 2 cosinus pi sur 4 plus 3 θ sur 2. وإلا نكتب 2 cosinus pi sur 4 plus 3 θ sur 2 fois exponentielle I pi sur 4 plus 3 θ sur 2. Donc هذيا Z3. Finalement je dois vérifier si R هذيا متاعنا est-ce que هو réel positif وإلا négatif. باهي donc نعرفوا اللي θ appartient à l'intervalle 0 pi sur 3. Donc θ est encadré entre 0 et pi sur 3. Donc je vais essayer de faire un encadrement de pi sur 4 plus 3 θ sur 2. Donc θ appartient à 0 pi sur 3. Donc باش نضرب قبل كل شيء في 3 demi اللي هو un réel positif. Donc 3 demi θ est compris entre 0 et 3 demi fois pi sur 3 معناتها pi sur 2. بعديكا باش نزيد pi sur 4 في الشيرات الثلاثة نتاع l'encadrement. Donc باش نلقى 3 θ sur 2 plus pi sur 4 est compris entre 0 plus pi sur 4 معناتها pi sur 4 et pi sur 2 plus pi sur 4 اللي هي 3 pi sur 4. Donc نرجع للسيركل trigonométrique ونشوف في l'intervalle pi sur 4 3 pi sur 4 est-ce que le cosinus est positif ou négatif. Donc نقرأ على l'axe des cosinus. Donc là, on a deux cas. Sur pi sur 4, pi sur 2, le cosinus est positif. Et sur l'angle, et sur l'intervalle pi sur 2, 3 pi sur 4, le cosinus est négatif. Donc je vais les deux cas. Donc premier cas, si pi sur 4 plus 3 θ sur 2 est compris bien pi sur 4 ou pi sur 2. Donc في l'intervalle هذايا le cosinus est positif. Donc ما فماش مشكل هنا. Donc 2 cosinus pi sur 4 plus 3 θ sur 2 est positif. Donc هذايا تمثل la forme exponentielle de Z3. في le deuxième cas, si l'angle pi sur 4 plus 3 θ sur 2 est compris entre pi sur 2 et 3 pi sur 4, في الحالة هذايا le cosinus est négatif. في البارتي gauche نتاع l'axe des abscisses. Donc في الحالة هذايا اللي يلزمني نعمله اني نضرب الغيان في ان سيني موان باش تولي بوزيتيف ا كونديسيون اني نزيد ان انجل بي للارغيومون. دونك Z3 باش تولي موان 2 كوسينوس بي سور 4 بلس 3 θ سور 2 فوا اكسبونونسيال اي لونجل هذايا بي سور 4 بلس 3 θ سور 2 نزيدو بي. Donc la forme exponentielle de Z3 est égale à moins 2 cosinus pi sur 4 plus 3 θ sur 2 fois exponentielle i 5 pi sur 4 plus 3 θ sur 2. Donc le module de Z3 est moins 2 cosinus pi sur 4 plus 3 θ sur 2. C'est un réel qui est strictement positif. Et l'argument de Z3 est congru à 5 pi sur 4 plus 3 θ sur 2 modulo 2pi. Donc هكا نكونوا كملنا الفيديو والسيونس نتاع اليوم. ان شاء الله نتقابلوا كالعاده غدويكا 8:30 نتاع الليل مع سيونس جديده في المات لجماعه الباك.